Hongkramarat thurpak si hidisai chutiki jia phan lang kipon adong kachiselam. PMAY jia hemso kikim ponang jia ronatang chethan chimo mesai kedeng pon. Kancas dikom karsa riso dorbar atau artikel 244 puthak dilhiarong supelong ke hangdam jia phan chisik chedang pong. हो जाए कैसे 6 सेमेस्टर का चढ़ लिया रिसोए जहाँ तो अपन फिर बेला जाए मैं के भी पोंग Non malom laki ningkan arjon ki choki jun jia phanpura sai ka chuti ki jia porlo bonta hongkram arong supia long kido lang herang adong alang pensi hongkram rong supi hidia angkang thebita labangso adong alang pensi sai chuti ki bom teti bonta ningkan ki thom plibak dolo irrigation department asorotum kelang ke pangkrea jok pangram suwer titilase aningkan wangta rong arara tumsi labangso alang adong kachi selam bom bang bom lo lason si pining le thota department asor kelang ke pangkre penajok hongkram arong arara tumsi thurpak si mesen pen hidialong sai chuti kijia phan lang ke wana horta meche se marpon loputa hongkram arong arara tumpen pherang tia thengno nang chethan dol bothalang sopen khosing karon report malong news Ladak 20 nong baitlang so West Karbi Anglong la irrigation department aningkan penlon la ane department ungkam ciklem kle pining aningkan anda nil tum sok ecom da ilong lelang botor ta kawi bot arwi tanang yang je amat dong nil tum rat thurpak si sapanang kok lo ci ilong me ci ilong lema department son na anda inut ta bang wela Labang sorong men koson lo. labang so rong ge dage hongkram Hongkram di. Komen tu pen si labang so the irrigation department tum kelang pangkre son ceteklong li tum nil ladak. tum ke lang dam ke thelong te ningkan pli continue ge thelong le department sor ge apan ge thelong le pino ningkan pli lo Kelang. aningkan wang nil tum rat pen thurpak si sapa pola si sok chu ibo pining thota la son le yo Han ko pila puda men tum henta. kaso department phan ge ni tum chuningri phan ben ni tum lu ki jog ji phan ke mane ma thapon lo lo pidam ji phan he asi lo pidam de tan api kopi to ma thai ne lang lai tum kopi a decision engine itu mang chini ne dala la pang Ang tum yong si la son pangkre be na tum ka chesong la la pe to pon men tum. ka chi song ane le tum rat pen bang di office long se dam nang kok po department along dam si rat pen he dam si chuningri dam po ka chuningri pen chi kroi kri putel la bang e belek step and thurong bonil tu nilitum kiba non lo pidam men ka chuningri pen jong si la sobang aputhak kanang kan kri pulute nilitum la hongkram asor phan akama nang pida nang po nilitum mena chiklem po ala khoras pati bang ala nilitum nang pinang kok po Hongkram 20 batalang solong nilitum badak pini sub irrigation salong nilitum kadukawe dakrong isilong penitum aningkan wang asegmang ateng penitum chutiki chupelong apota bang nilitum abang chu chu somlong lelang lasi nilitum lang kadure joini pini nilitum lapan yo nilitum chingrum pensi nilitum laso adong chu sapanang koklo lapen laso irrigation aputhak yongsi la kam keklem a duty ke tang atuma phan yongsi la hayatum nang chiklem kle polo tangte nilitum abang laso bang action en po lapen nilitum kachuning ridamia thebang lapu hello adom ha ke joy chu chota bang ke nitum ke chok chelo lasi nitum ta ningkan se kereng ningia phana bang ke chutiki chu phelong nang kok ya pot lapen sarkar phan da chuning rilo nilitum MP phan CM atum ta nang cherap nang chitudu ningia phan si nitum ke hang kachuning ri pedu panthulo lasi la so puthak pen ansu se nilitum kadoka be pen nilitum la so hirjume nang pidulo nijangkar benglonga hempi hamren along BJP sarkar pen kidu kila garada phan ke panong pia hem ki kim nang jila pen arona tang mate kang pupon labang so ame pen chingthong block la pen so cheng block asum pen si chepati pipon la so along la khaing koi botha lang so MLA rupsing teron hin pen si bang so PMAY jia hem so ki kim nang jia phan ing pupon labang so ame along chetong dun so cheng MSC hetsing rong phar chingthong MSC avijit pro la khaing koi botha lang so MLA rupsing teron ex Socheng VDC Roman Pator Hamren Cooperative Chairman Joysing Ingti Fisheries Officer Sotro Pator Ward Commissioner Lokendro Hanse Lohor Singh Kro Muniram Teron
lapen kethe gedeng atum chetong dun silabang so ame insam jin pen pechon pon hamren pen Rustami ki report Malong News. Bela to ceng thong konten sila beneficiary sudah pandang di pena message itu ki piang juga mana kacuni ri kantung kacuni ri kang tung manggala pulo aprang prang bersama arhilong bom je hem ketang te tado hem ketang te popo aja katung mangke atangka ulai det tado lepen aja katung ke kontraktor atum tame hem patang nam te jadi tado lasi non bangke beneficiary atum su je atangka bang dulu pelote nang jangan pelote draw mu ahem kiki mu anle tangkap ta draw nang lapen kumane ahem nang si kiki patang teret kontraktor kumane keklem kiki patang teret dum pelote ni tu MSC teman-teman na information na pinapo lapen ada ahem kiki no teme ini tum celang dun pamikne lapen lakai si mesen askim rada pan kidu kilat pan askim polasi nang litum non pin penke so hem ke nang mesen tolong pun career mesen tolong polasi mesen askim polasi nang litum kadu betame ningarong nang mana central government apa state government apa nak kerja untuk mas council so CM sar kadu beda so cewek pensip ini bangke hem so ke apran ke kimbom kita non bang amen kapre apa PM YG programin pada so dim bolona tak nong ke saus possible ta so hem ki kimbom tu je pan kadu be beneficiary approve tanang le lo la so pini bangke la so hem ki kim ki cheng po asih la so ke cheng po bangke pini da dak sin thom blok de ko le along ten blok ta video pon lo la se sin thom blok bangke le tum so cheng em ji ta nang ji tong dong lo la pen ji tong em ji nang tong lo la dak VDC chairman BRC chairman board chairman par kumsa tum da beneficiary ji tong sa si ta so sa yang deng do polo le pan alam the ke klem ko dang pon ya pan che than pon ji se pini ting ke pa pen mesen pen dak ki chun pon the pon long lo beneficiary tum bang harusi sose bang po tum do select lo setame pini bang ke la jitu poisa ka sanction tang la bang trok ke ra ner ke la la penala aja ka tum bang ke non la adhar mismatch la pen hala men correction na lang dolang setame hala tum ta la song bong achu klong bong chong et po la pathe pini bang la trok lam trok ka ner ke bang ke pini poisa pan lo sanction letter mo non ke bang ji pai ni phai trok arni Delhi rong supelong karibyang long nijang karibyang long lapen dima haso chingrom pet pen non ke bang ji lok sabha station ke padoji ho Delhi rong supya long article 244 e mate hemprek pathak dharna ke do dam ji phan jengkhai irrigation IBS ai hemalong chithan chimum padopon labang solong nijang karibyang long district kanchas dikoma hin pen bang thomkep karsa hin pen bang ingkoi lapen resort dorbara hin pen bang ingkoi bang pu bang pia phan ingbai ponlo lapen kadu ka bia phai bang toxicep nia phai dolo puselang le tum pen nang than pachini don phelang pipen beda sing teron report Malong News. Autonomous Council dengan teman-teman doma nanti lahir Autonomous Council pen ili tumphan hone bhoi bangke nangkerat hepi kapulo jedamtang litung kaskoma klembang khotum alang litung parliament rong secretary rong isi tongda mohut nang litung te NOC doma mane ada nang tung council pen pula so bang lang litung pula ma se lang tung hala se ke bhalbilisi do son sige chichak ko amat lason ke chokchi tok jir pen do nai se lang tung ke chipu ko amase pasino ne boy bang ke etum dimansar pen karmiang long district council ACM to mana chitok dundet lo la pen ge mele bang khore chitok dundet lo la bang ani sini tum hana nang pek nang so lo la pen non ni long xerox copy ta do nang tum yong si langit lo te non ni bang bede long si do so bang ini tu labangso amai ladak Hamren district committee hin to ke dopon alam thegla pu ini tu non ke bangi agos tarik sogani Delhi ro city ke bargi la so bang so abang ku bang ki ini tu idun je bang ku bang ki ini tu ke chingwai lake ason ka pek ke chingwai kali ini tu lake article 244 a so apu thak sini tu ke chingki dharna ke dodan chingki ki thandangi lasi lan ini tu Hamren district along pe Solomai lapen kaskom tum ini tum lapen karbi risodor ba pe kado be abang kubang ki bang tok sikep an ini tum non pinya lilan ini tum asol lisateng sini tum bardu po sini
nali tu mang ni micro hintai pan sini gitu kan Hojai karbi lo charlia song mate thi hek pen HKS a tum pen baktir pi ponsi hojai along ka charli 6 semester atuma phan ferwela jai me kibi pon labang so ferwela jai me galang alo hiaman pen Dr. Robinson be chetong dun la pen thurong khang lam chairman Mongol be dongkam ward commissioner Jitu Terang HKS advisor Robinson be HKS advisor Jeleson Taro ex HKS Bijoy Rong hang president dongkam youth jirjar teron pen jenglok penangan atum chetong dun rinti alo hi atum pen stame la anso se puthot ke prang dun je phan bidi sore pitekang lapen thunon HKS along ke claim bom atuma phan bidi sore pitekang HKS atum stame karbi anglang autonomous council kachariat ponatum aphan kedo ke thakmate hostel hai nang kimpinang ji pukachening repon padu HKS ame phudhoniram hanse pen chenglok penangan ar pukedo atum claim pen chepaduksi bangso ame mesen pen pachun pon bothat langso pen khorsing teron report Malong News teman pini lebang som pipi alam tis dak kacali riso jang to pan than kang ek pini ni litun ladak Karbi Anglong pen ladak Hojai district an kewa bagi ladak kacali riso jang mate ladak lo kacali asong atum resemet pet pining graduation tang atum alang litum kachepadi lebang so amai long ni litum pan special guest asana chepapon lo ni litum ladak kacithan tekang lah lo kacarli lo non graduate tang det lo kusitame nalitum ington te den nai kubang sini litum abang putin han stame chuning ri tekang lo lapen kacarli along penamat sitame ke pharma na bang ke kai ke sita arjap nai kubang si litum chuning ri tekang nomada khojai karbi studentization tom karbi penamat sini li than lo tokjir pen Karbi Anglong Autonomous Council aphat alang litung lo matela memorandum sitame pidam polotang te labangso Karbi hostel sitame kichun chide jia bangke awi kusini le mathadam tapi alang litung phani le advice pitikang lo prapjin pen lang litung ladak hojai Karbi hostel kadiman jia phansi ladak lochar le song phan chini tukang siamai sih dan kami bahkan ini nilitum pinidak hojai lo chali asong pen patir pi ponsi nilitum pen senior atau phan pini adak cepati dun amai sinilitum dengkon lo acha panglongkat keduk kawe pen nilitum bang poket abad doce jadi nilitum dak cepati dun nilitum pen senior atau phan acha dak nilitum Karbi Anglong man kewang tunda kota district long kacali pan kewang aris jangan tunda keduk kisu ma putar nang lipen kosong sih ketek long lo nama ahok lo nilitum sungpik non nilitum tidak delon nilitum aprang atum stame sungpik athemane dake nilitum hojai long te nilitum kachingwai abdi mate Karbi Bhawan Gustave Karbi hostel Gustave nilitum chipang room si nilitum room along se kachingwai wai asi nilitum sungpik kido ke thak penchenglok manik Karbi Anglong pen kisu kechewan pustami kido ke thak non Karbi hostel dim dolo pulutang te ladak semi dolongji lahe tame nilitum sungpik masih bangsa putar apa nang itu bukine saya kita konji fandoma labangso sai putak nilitum ala nilitum advisor tumans nilitum than lo lang litum sami nilitum hanang pin khat lo nilitum tokjir pen pinelason pen nilitum alitum kaching honai Dr. Tundiram Long hang hansami chitong dam te misenji tu la nang thandun lo la pen lason claim dam non nang litum tokjir pen official pen dam lu tang te nang litum phan nang deng konji pusin tum han hin nang pathelo asanan mat isu jang dong kacali bang tum kaduk bang kan bang fudui Ladak Hojai long Karbi Anglong pen nang kacali la pen Ladak Hojai district long te Karbi tum do Ladak hin tum chali rapet doikpik bang suri ini ke thom bag doji Karbi tum da gaji asongbong pustame nilitum Karbi Bhawan awe Karbi hostel awe kachingwa ya dem bang sungpik nilitum room along nilitum son chepha si room along si nilitum kachingwa wai la pen kido ke thak pustame sungpik dakar pinso tum pustame hostel awe maximum ke dake room ke do mate bhara hemsi ke do ke ong asame sungpik lo nilitum Frangsi pulutang te nilitum long hojai long ke university bu bang kedak Rabindranath Tagore University lai silo apen college bang degree college pulutang te hojai girls college apen Mariam college apen junior college bang pute mesen do
Ajmal tado, Sankardev tado, lapen belek tado lang. Charlie na tubang pute, misen adem tado dak. Sana linon namat kupira pusidak na ibong mo. Non amat nili lodak, hojai lo Charlie asang long nili ke mai pulo. Ngaliman kan isma. Nili men lagi Dhuniram Hanse. Sekretary mai lo. Secretary bang ke lapu nili RA ke do Hong Teron long. Langsung sulam kan ibong mo. Nili tum si la nili tum mana kimia budi. Ciklo yo na prang sedalang nili tum bisafal. Asi pini program nili tum ladak indeng trok kecepadi do nili tum pen senior tum bhan kecepadi do long nili tum ke claim ke dam ke chok cheta do ko ka thek ke nili tum da ke claim vera tum ka li la pen nili tum stame non si ke claim mirak lang ka chini ne kele dam de ke podam de ta do ko ka thek asi ahi sar po na ka chitong dun ang la atuma phan stame la pen phapang jang ka du ka ve tum han stame nili tum phan ke claim ke dam ke chok che kele dam ini do pol te nili tum phan nang gyapon po pesi nili tum nin ke pon Hamren Sport Association pen batir Piponsi Club League Football Championship 2022 ke pathupon pangcheng pon tanglo 2022 aningkan Harman Club League ke pathu puthot pangcheng pon tanglo bangso ke pathu pon along Hempu FC la pen malong FC atum pen je bangso Club League ingpu pon pangcheng pon lo Nizang kar banglong Hamren Sport Association pen batir Piponsi bangso Club League Football Championship pangcheng pon lo ke pathu ke chengsi Hempu FC la pen malong FC atum si pathu pon lo Sport aphan ilito apor ka chipita isi ok pran aphan ke mesana sai pudami rakia hormu kirim pen ilitum ok pran aphan ke na hok thetan tang tenang litum bangso raki pen kachpa jogji aphan pulotang te Sport ahin kirim dun akinang sot bangso ke pathu along ke kat ke chon ki tur la pen jakong aphan tame ke mesana sai binong football tami isi ok pran aphan ke mesana ke pathu pu jong un lason se numbering koi bothat langso LAC MLA Rupsing Teron pen se bangso ke pathu ingpu pon Hamren Sport Association ami pu Joy Singh tila pen claim ra pera tum pen bangso sai chera pon bangso long je tong dun socheng MSC Hatsing rong phar HSA ami pu Joy Singh ingti ward number hini commissioner long kendra hanse ward number pli commissioner Lahore Singh Crow ex fishery board chairman Joy Singh Crow la pen ke theke dinga tum che tong dun si bangso ke pathu ing samjin pen pajut pon malong FC atum pumkre hini pen Hempu FC atum along rem dun det lo la so football ke pathu pon along ke Hempu FC atum ke thek par pe ga jok che pahai pon lo Hamren pen Rostam ingti report Malong News Kami pun ada. Dah masuk bangkai lah ke mana Kalbino Sport Association lah pendas ke Bangalore Sport Association. Mana ni kan si sidul dia Bangalore lah bangkai. Cuma thapon kibi pon alam tu bangkai lah hello. Mana Hamren Sport Association club along kabar tu pon seperti pon angbong si ada aktif ni muncul, bah aktif tek pon muncul dia apa nak pon apa. Masukkan wai ke pedu punya pesi club di bangkai ni pon. Tapi lah soal club ni pasti angsong ada distrik long dampo, kasih sistem long dampo, kasih sistem tu ni bangsa langsung si kucing people kapre pi. Kasih langsung kita buat bang kutung, lihat tu mana langsung punya fancy, langsung mana Kalbino Sport Association, lah pendas Kalbino Sport Association, abang kayak kemat apun pedosi anikan bangsa langsung kutung. Langsung kasih sapi association dah doji, sapi association nang bong, club league nang bong, kapal tu bong, abang kuat tu apa, langsung punya apa. Kasi lalo la non ke bantu ji tadi ko ke jeng khalong se andap tan tin sebentin da tu pi ke pon asal ta se bol ka patu to ko bangadi itu kapre ka patu ta do la bangai ku hukki le ponon ba kapre badminton pene cricket le ponon ba mane sabar division hut ka do we la ke claim hut ka do we tu no ko la pe si bunga kang sam hut winter sport la ta ki bi ko ye panda ka sala pen des ka sa tu ka ma dolo la so ten si itu masih dua datang sih, Sport Association tu masih datang ten itu masih dua datang je, itu ponang pasti, kita munculkan baik ponji pan kita munculkan song ponji pasti, tak soalan kita bangga itu kalau, tapi pilih dah, bangga Hamren Sport Association kita pilih ten kalau kado be kacinya ten kote kelapa bangga korak itu, atau mau bang league patu kompon atau apa tu kan bangga, jadi di pon apa ke Hamren Sport Association presiden apa nami long cerap tu, komite apa bang tu mana nilai ten ke, suruh lo. Kata nanti dadak kepon punyi antong punyi macam apa jadi pon tu, lagi kita merasakan dia tu dak lokal MC singrong par lah tentang MC objek kro tapi nanti kita tu para bangkai tahun komite chairman, BDC chairman, so sebab komisan tu kita tu bersama ini atau kelabih di Jepun pada pon Truck pen baik ke cetong jok bangkit hama de malau mata pran kedam
Jakong ni phai kep arni ani kang sama pormalong difupen apar habjan ke celeng tawar krong thom ka chetokalong ihum ke pachat hektik difupen man janat wang boma truck ihum abai ka phan aphit pen patong phidajok bang ke thoma dimalong mat sia pran dam nang juilo laso along bahini ke soarlo inuda bang ke sopinso soarlo ang bong pen inut ke oso mate arta jom heklang pusi pangthek panong laso kaching koi laan si pheri me ke dolo iti tang arpum sitame truck koi pon dak dak ajok bang ke thoma phantame ke pang thek jita tungkrongan pinlo labang so truck ke pang thek amek la ke AS01 DD 9654 lapen bike NL07R 2744 truck ke tewar bang thuke men ke kat joya jok pulis sai khiat tumpen sitame nebdon nong le derlo birta ke tok bomahut an komat atum si kichi mate pang thek konong lelang postmortem aphan difu medical college and hospital along si kichi tangat pumpon difu pen thorom sing rong report malong news মই ইয়াত মানে দোকানত মানে পইচা অলপ দিব আছিলে হা 60 টকা দিব আছিলে তেওঁ দি থাকোঁতে মই চকলেট 10 টকা দিব গ'লোঁ চকলেট খাম বুলি এতিয়া ৰৈ আছোঁ এতিয়া মানে কি কৰিছে বাইকটো মানে সেইফালৰ পৰা আহিছে তাৰপিছত মানে ট্ৰাকখন সেইফালৰ পৰা আহি পেলাই মানে মাইকী মানুহ আৰু 3 জনীমান আছিলে তাৰপিছত বাইকখনৰ লগতে একদম গ্ৰক কৰি এনেকৈ মানে চুচৰাই লৈ গুচি আৰু 3 জনীমান মানে বাচি গ'ল মানে একদম পুৰা তাৰপিছত মাইকী মানুহজনী একো মাত মাতিবলৈ সময় নাপালে আৰু মাইকী মানুহজনী যে স্পট ডেড হৈছে বাইকত আছিল নে এইটো বাইকতো দেখা নাই কিন্তু এইটো যেতিয়া গাড়ীখন পাৰ যেতিয়া হৈ গৈছে তেতিয়া মই দেখিছোঁ আৰু এতিয়া দেখা পাইছো গাড়ীৰ তলত বাইকৰ সতি মতা মানুহ এজনৰ সৰু ল'ৰা এজন দেখা পাইছো স্পট আৰু বাহিৰত মাইকী মানুহ এজনী ডেড বডি আছে নহয় তেতিয়া নেকি বস্তুটো গাড়ীটো যেতিয়া মানে বাইক এইফালে পৰা আহিছে তাৰ লগত মানুহ আছে এইটো মই ইমান কৰা নাই কিন্তু মাইকী মানুহ আছে নে নাই গাড়ীখন যেতিয়া ডেড বডিটো মানে মাৰি পেলাই যেতিয়া পাৰ হৈ গৈছে তেতিয়া মই দেখা পাইছোঁ ড্ৰাইভাৰক ধৰিব পাৰিছে নে ড্ৰাইভাৰ ধৰিব মানে লগে লগে পলালে মই এইফালে মানে গাড়ীবিলাক কণ্ট্ৰল কৰি যাওঁতে মানুহবিলাক মানে গাড়ী জাম হৈ যাব বুলি কল কৰি যাওঁ মই অকলশৰে আছিলোঁ কোনো নাছিলে তেতিয়া মানে ড্ৰাইভাৰটো সেইফালে পলাই গ'ল ড্ৰাইভাৰৰ লগত হেণ্ডিমেন নাই নেকি হেণ্ডিমেনটো দেখা নাই কিন্তু মাত্ৰ এজনে আছে এজনে মানে এজনেই আছিলে কিন্তু তাৰপিছত মানে মানুহটো দেখা নাই মই যিকেইজন মৰিছে তেওঁলোকৰ চিনাক্ত কৰিব পাৰিছে নেকি নাই মইতো আপোনালোকৰ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ পৰা এতিয়ালৈকে কিবা খবৰ পাইছে নেকি যে কিবা চিনাক্ত কৰা নাই এতিয়ালৈকে মানে গম পোৱা নাই একো পোৱা নাই গম পোৱা নাই দেখা মতে তিনিজনে দুজন চাগে এতিয়া 3জনী আছে আৰু বাকী নাই BJY MIS Karbi Anglong District Committee Hinpen Blood Donation Camp Asai Kedengpong Jakong ni phai kebar ni BJY MIS Karbi Anglong District Committee Tumpen Patirpi Ponsi Donate Blood and Safely Pothipi and Ponsi Blood Donation Camp Difu Medical College and Hospital along Pamanpong Lapela solong MLA with the sing English Tamialu Hiaman Pen Chetong tu Sonsi keso celang kenang sot agahut kejoy ke penabi ken long jia phanpu mathasi bangso sai deng ponlo puta BJY MIS Karbi Anglong District Committee amipu jiten be pen pachini pon la solong sorobothar mandal BJY M timahin pen chenglok penangan BJY M klembang atum tame awi mate bla chipidun rinti kado kabe bang koira sirke batum la bang solong awi chipidun rinti lapen la anarni pen la posona sai ke deng ponalong stami pini arni awi ke chipidun atum aphai ong nai luputa ningjipon kedam tangar ni stamila pusona sai deng pon bomlo lapen kaprega ham phanga song atuma pan stamila puson ke mesena sai ke deng ponang ji lapen rada to pan stami awi chipidun hurnang ji aphan BJY MME phujiten be hin pen pachening report pado dipuben thorom sing rong phar lapen rostom rong hang report Malong News bini nilitum Bharatiya Janata Yuva Morcha ahin pen blood donation camp ladak blood bank Difu Medical College and Hospital along padoponlo athim mate athepi bangke donate blood save lives na puso sa nilitum yan ponlo tema nilitum biposi blood donation camp ason na sa nilitum tengnang ko ma pulutan te ahut pen ladak hospital along blood ka stock bang awida dete la sojok la patient atum ahut pen sungkrung na puso sa nilitum theglong long ahut pen ke emergency atum do emergency atum do pong ke la blood kenang jibu po blood ta men long tong dekte dat stock long aveda tolo puson si atum theglong long la sini tum mathalo ni tum hin pen un an pan le un pustame ni tum asabet pustame blood bang tipi nang sob matha se pini son bang kan ni tum akem se tum bitanlo la se la lo pini non amane ni tum kaduk ave non
ingkoiran narkep unit sana itu blood pilong lo labang so along kaprek homosti mate amon dol pen tadi itu nong stong dundo duar paguri pendang lok penili pendang lok lah 17 montol sambung pen penangan montol stum kedak anang setong atau silyong lo ada ado dhansri pen do borjan pen do Bukazan pen do duar baguri pen do suru pathar pen do korkanchi pen do Langher pendo, lumbajong pendo, nilip pendo, pen bukazan. Nasi kaduk abe pangrumpet pen ingkoiran narkiap unit anilitum pini batang pilong lo. Nasi ning citelo bangso nilitum blat kipi pen kumatne abang pu, mate abang pi kisokyun etum hanstame akerap lang buku. Athema nona akai bangke plata kenam bola person bangke kali dak bangke exchange system tangka ke people blood kelong reti person kali athema tangka ke people no se blood hai talong lok tang te la dale kenam ason se mandat pola pen dake monon pi kona pen se blood ki bang pola son bangke abi chudet pola se jong se exchange system tang te nali chalong lok pola se piniason son le tom 29 units an pitek klopot ala kaprek anut kaprek apishan antum hanstame akitoy wan sonsi teglong ko ase nilitum bharatiya janata yuva morcha ke isi party aving ayudring kuwai fit stame nilitum kaike mat politics nale pathya da sonda kali politics rata pan rat tumaki sunglong stame nilitum kaike mat karjak theblo sondo ase bini son stame nilitum un anmang ke borilo ate mani nilitum organization mata nilitum party kuku sewa hi sangathan mane kacerap kacitu hello organization lo mate se hongoton lo jose kacerap kacitu mate rara phanta thanga kerap tapi tekte brodang te se hongoton ke dota alere la sini tum la son matha ponse tum ta politics na dele kai ke mat kelang dam nang jikali ke pathu nang jikali itu merata kesung long tak ke mat arjab nang jiku matha se ini son mang kenil tum blood donation camp bipon lo ini data kali ni tum lapen aprang tan tum batai blood donation camp ni tum bipon bo ase pini bang hano ke ong nai lo ame deli ka jo teng protante pini mate non an ke blood donation camp along blood donate kipi ke ong nai lo se non ba da blood donation mate blood camp long ke do tum blood bank long ke do tum ni tum manang pachini se mo ke bang dilangan ni sistem ni tum anso se blood kalegi mate gyong dung handil tuman nilitum bori ponpo lapen puthot nilit tum kachuningri alam bang la pohlo organization tum ta do se alang litum ta mentune la pusoni tum thegdunong long se alang litum stame jong se aning ke me pen jong se la puson wang bom pulutang ta litum dak hongwet difu medical college ke do la dak la hai jong se litum kai mat available people thek lutang te ala patient tum stame ke joiban puson theklong ko kadu be doctor tum stame nang than je evi kachpi ke fere me asai kali la ke dak ta fere gunang ji bola me ase anutin penta kyong uta kali unit ECC la puson si ke ansai de ase blood kachpi ke mission busi doctor tum stame nang than la se pere me asai kali data pot la sini tunta pini son blood donation camp ke organize nang litum kelang bom lake malong news 24/7 hampang aparman klar da kabirta